molweni. Mamelana apha asilungise lento. Sinibonisa isinuka kumuntu onomdla wokuya esinuka ePort St Johns kulawa amanzi apinki kula Vix koladako lomhlophe koladako lomnyama. Jongani ke nina ningakholelwayo kulanto abantu abakholelwa kuyo, phumani kubo. Why ndisitsho njalo? Cela nikhumbule nina nimane nithi iJerusalem uJesu kwathini. Jonga, zange saya thina eJerusalem zange saya, sikwazi kusesinuka apha ePort St Johns. Jerusalem asiyazi bantakwethu, futhi ke sazothatha ixesha uba siyofika ngoba naba bapha icani kwa iJerusalem leyo abayazi nale ndawo kuthiwa masiye kuyo. Thina sikuthumi kwenye indawo, sikuthuma yesinuka ePort St Johns uyofumana impilo. Uyeke usixelela wathi uYesu kwathi ubani. Asikho against nezinye inkolo zabantu ngendlela abacinga ngayo, but into esiyithethayo, hamba uyesinuka. Naba abantu bakholelwa esinuka ePort St Johns and bancedakala ngamanzi esinuka, bancedakala iVix, bancedakala ngamanzi apink, bancedakala ngamanzi abawaselayo aclean umzimba. Athini yesinuka. Usiyeke ngeJerusalem asikaze siye kuyo, futhi asiyazi eyethu iJerusalem nansi ePort St Johns. Nansi ePort St Johns asithethi kude. Awuzuthi ugibela iflight ubheke eJerusalem uthini. Abanye bathetha ngeJerusalem engazange bafika kuyo, engazange baya kuyo. Thina sithetha ngesinuka esiye kuso. Nasi jonga, nasi video. Nasi video mntu wakuthi uhamba ubheke esinuka nesifunde lapha ngeJerusalem engazange saya kuzo. Imani khani simele ke sihambe siyohlamba esinuka. Ikhona enye into